Mami ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching. Mummy and can on the Kufa Yankopon. I said, a Jumano and I know ding that you are Ochichi, I can't time to do. Very serious. Because my bar, we are seeing me who are Benny Bosmekada. On the construction, Messi, Mota. Who, madame, for a Benny Mikacho say, O mammy and son of education. Tomorrow, me, I said, me. I could follow to Kaba, come on me, Memento Mano. I could follow to Kaba, come on me, Memento Mano. Enra me da hospital go. Because where ya? Sumeka brawad. Madam fu ibe yin waje school no bo Sumeka. Because sikan keten mutu ala kura na papa ntimi ntua. Wo kura wu ni ntoma. Wu ni ntoma no wakoton. Ena o di ahwe oba. You see your life. Kai before the mo Sumeka o. But amemo boni nti ube ha se bo Sumeka go. When you Mahama Sanu Juma, Munye Hohe, me say, Mobe papa. No be as what Timenyamo, because I go for a Yankopon, a cut to the Bauswa, Eche Maburo. Yaka Freddication to the home. Freddication was the home. Munye Hohe, Nakatuano, Ebobaba. Emenia Giancasa. The internet is on the say. When we see a trauma, we want to be team or Slam Yancasa. And it at your boom, go. And I'm a catcher Moseo. Some way out of a man. Obey to a custom for Mammy Yaji. When I never to be CB. We are never to know. As I know for Paris, I know. O Tracy Koya a day. O Pobias Samano. O Koya Sa. Amano. Nam se madame da wase. Sama hama etimi twa mamika amame. Enam pie na me ko se na me on sabana to yam. Yense bi amaso. Vaso bi amaso. Ojo hwani nam se mama otimi twa kaka sample. The one day it's a one bit of trust house there. And you know one DJ. Enti afi Mr. Bisau. Hena no in charge of school placement. Enti then the mine tantan sano. Then placement mine poto say. And I'm afraid suan esi. Then placement ni tantan sano. School placement we dey bin seeda. Then the pot bibi basa amaye. Then dini. Shadoma egu nat hall. Inti no placement na excuse me to say. Just a day na no. I'm afraid enya 8 ones. Na when ya ni fit choice. Na obi enya 28 mu enya ne first choice. Se school placement no. Se mu hunu ya. Ada na omu di omu free education ba ye. Omu yo omu school placement kama. E ma ne ya akono e wo Ghana ha no. Mon consult omu na school placement no omu nkyere mu. Se di omu ye na e successful. Na mu nya said ya mo de chechire mo ho a mo tam akwala be ma na mo de nakoto girls school mo tam oba so na mo de nakoto boys school na bibia ye basai mo tam akwala won sawom na mo de nakoto paga mo so ye day student ya nya ne sa mo de mo consult MPP for no mo nchire mo said yo mo ya ade no ma ne successful na bibia mete ye kura de o mo se wa oba enye school openo Kope extra teacher famano ayeka ajinsem omuntimi Dr. Baumi amichia o adwen kese asawo brabo no atosu first Ghana hanu so de no ni ho obi kura be ye na o ye Ghana ni a otite ba we mo ama be ye no akoye ti say
Ye maame no mo abatan. Na yesi ye de mo ma akoto today. Na mo mpe. Na mo pesa mo do mo koboda. Yesi bi tua 5,000, 10,000, 15,000. Aban papa aba, suku papa aba. Ade na musu. Mu wura fi Christian Awini. Mo nkwaji sika won ho e. Ne ya wo kire mo ba bi a mo ntoma banko no. Christian Awini, mo nkwaji sika won ho. Ai. Minim sasabi enipa sa nipa wanko suku. Enipa wono wanko suku etwere nwoma ma obi koto. Nipa asabi wantena classroom da. No se watwere nwoma na nipa di akire kopa nwoma na to. Christian Awini. No wansi classroom da. Ka kire mo say free secondary school eba ma asabi enwisia ni nyanka no mu bia na wo ma wofu ni sika na wo mo daache esei no. Aban dumfo bi ba ye nhyehyɛ ya ma san kora ne daache ba mu no enye no sa nipa wei etimi ka kire mo ba bi a mo ntoma ba enko ene yasimu tua 5,000 10,000 monko na Christian Awini ma musika why Ghana movie actor monko no ma musika ai Kumawood actor monko jisika why na mo mfa nkotua ya titi mo ono ya titi we samtwira ni we sabi me maame kro no kwotena dwuma ton momone na appearance ne na ho fasuo kura ehye nkuna chen we saa oba we TV so no oye dede kire mo modi ya kire Captain Smart no mu ye dede kire mo Twini Jonas no ohene babo ama Kevin Taylor no eye dede amutie mo ho awiye awurade efi na ekro mehwe me nyame som ye sa nipa bia wode ne ho tu nyame so bia nyankopon nye hwamodie nyankopon akufu ado nyankopon wote ase wonai nyame ne ba wo miya nyankopon mese mo nai mu ye nyame a mo ni kro twa wisia egusu 24/7 ehwe nipa mo wiye ye na aba no aban papa ebeba ama suku papa aba ene mo hu ne yandisi fo de aye mo hu no kwan o mo de mo na mu yes Mohunu kwan wenum nti ena na proprietors ni school headmistress ni headmaster for esu we sa kro no we ya na omo pa ba time for abo omo nti we mu nti eno ma sei ena omo de akufu ado to tankuru we ene omo da yeso abem omo da yeso abem ene na yemfa nimo ye maamenom yemfa nimo kwan na ka kire mu se John Mahama enim kwan a ye fa so buman hwan ene ka kire mu se John Mahama enim kwan a ye fa so buman education hia John Mahama se wo bi bekọ school be ba be ye krachi ni awuraba ehia John Mahama eye ne dadwene hwan ene ka kire mu 2012 besi 2016 na muni krom ha o mo manu mu ana awie ko teacher training nursing training awie school tifia ne yem for madwuma no o madane ade so amosa ataduane mu omudie no na muni krom ha o ka se numpo di ni bekọ na ban bekọ opposition emfa no nko na muni ha se sansem twrofo hihye nsem twrofo abo ka kire wo mo kokuam hihye wo mo bo sha akese ene o mu tumfu turogu mani aban ono ba ye behwe mo ma ahokire biremu mode ne to tankuruwam ene ma wiye ye nie abatan Ghana abatan ma wiye ye nie ni Ghana disuafo asabi anesefo ne teacherfo amokotena classroom sua ade sabi mo ankoton momone tena hoti atrosem ne na adasem ene wo hu muso ma wiye ye nyame uye nyansafo Yankopon uye nyansafo na uye nimdifo so wangu nana adodanko akufo ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wangu omani mu ase dabi wama nipa di na ni ehunu ne mfonso ne ni mistake ya waye uye nyansafo Yankopon ko Christian Awini ho ono na nese akufo ado free secondary school eye tantan project Munkoji sikankan kire ne say John Mahama de papa aba na ne mutua 5,000 6,000 7,000 ne 10,000 oma musika metua oma musika onko ontu kwan kuro yi mu monko Kumawood actor monkoji sika ono Christian Awini nyame na atua ye nyina yeka Nyankopon na atua ye ne ye maamenom ne ye nananom ne ye mma ye soka ye tikuro yi mu nyame na atua yeka aban papa aba ene musu
oba wa Ashanti region yɛde na akɔto Sirim o Cape Coast yɛde na ba Ashanti region o kode musu mane mmra nkɔ da bia mwai mane mmra nkɔ enne headmaster for ne mistress for koko aso ma me no monte na mo betia because MPP mam ye mo meye sa adwuma ne biem aha adwuma asabi adwuma sine ne yakatua ye ma MPP aban emeye biem da bi timukoko no de munguso nte munguso ente munyi binu mu 30,000 ai ni ne ba ye de na kotu Sirem a opet border amano munyi ni sika echina wokoto aba obadwene hu mienu na wasua abatoɔ sɛ ne yɛsitie